nadamu namna kwamba ndio waswali wa harmazi swala naomba subuhi watu waswali bavo reisha bali kocho lagwa na ranya tu ndani mimi mama ranya remtisi Ezra aiza haikuzi namna kwamba ndio mwafanye swala kwezi inge bavo assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fundi sona mapafasa ni de mwakola mkirini esba mrespecte rusa mwa dawla au jeje. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa tukukumri wa magaliao hakika humjini pase mtimjikao wa khalifu amri wa he rais wa he dawla restehi husale juma ukae khatibu hiyo mubairi kama safari kamili na khutba yandisiwa ataunda safari wa nusu onroa swali abo he namna hiyo yenda ile amrika au ya tolwa restehi wakasi wa dini sorikao garstehi hiyo ya dini au ilifo atiwa rasul al-minkum baada ya amrishi wa reakhirishe juma iliso alisafkare karija khalifu wamjua patse washini wastehi miadi hiyo rejuma rakaniyo rea leo stehi miadi yende hali ho juma ya perusu kwa leo kinyume ya vavo bandu ya mikabala na vira ukawastahi sharia sha muhwa idawla inge vavo watsorongo ntinya siantindo uzorongo miongoni mwa ntuka mbade wafanya ntungo marlezini waswali hanamna yuka madwa jivyo na sijowosia hotsahe amani ya he enzi ukawa no amani yake na thamani ondu enshalmu amani yondongo nkuho sumwe wanadamu siba wanadamu Islam sijosi waludu jamanda wao wakiharumwe amri ya he rais madam iswala rais sapa isolange suhiyo sasa isolange suhiyo awridunge amri ya he rais wa he dawla uswali 1h30 namna solai juma yo isuhi namna kama de isuhi ayikiri ikiri kwa problem ikiri armwe fikisha fanya kinyume ya bava natu wasale wahara mbaka yakiri ndio madazini wasale wahara yo ومافو فقهي ولا مشكله ومافو فقهي ما دام مدرسه فقهي ابو كتياري يتوفت يا رابو شيء يجمع عند وقت هي ظهور ni dhuhuri ula wa bulanswiri abakal sala saa 6 ejumwe sihi ekasafkare ejumwe sihi okai jumangerenga wakati wa hiya dhuhuri ibukakosoli ya dhuhuri safkare ya dhuhuri sihi jumancharo zinizadungamana vana muswali yuneri namneni hali namna inu karja amri ya he rais he dawla maraba nyingi barakallahu fik maraba nyingi watukufu vanihiri karma mkirwa patsi namna ikawa mbaranya miongoni mwa raia kama dafanya juma basa ndo kola mkirini wakubali ambao wadungu rusa ya muhwa ya dawla inge babato para babo juma jema kharna baraka na afya marhaba shukran.